Good morning, everyone. This is Horrible Bible Reading Platform. Today, I'm reading Matthew chapter 6, verse 13 to 15 in Horrible language. Obe ri Matthew uyowi roye esa awo roye ikwera rite ikwinyori. Verse 13. Woswen avari ro odamini eke vuovu si avari ne ukpokpogo. Verse 14. Kidie wede wurowon orive re owan ose re owan rohe obo ogiwu koji wurowon owan. Verse 15. Eke vuovu wegbi wurowon igwo ose re owan rohe obo ogiwu rese wurowon owan. Thank you.